أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكويني نعماما نغرير ما آتاو دنگرانو أرو آغول لخو وكويني قرغان دوكتا سيدين قرمونو أبو بكر حيدر وكويني مغسري wari duru khotenga o kuino kata Mohamed bun Bajegi madanu kulbali kuino kata terin kanda na nyugo manda ya warmas ko mantenga wala lakhe woni dangi tay inshallah o maremu wala lakhe o grawara no khube o dangi tay inshallah kingani Allah hare ne manu kisenga kama madinan tare sinahana kawar benu ga dangi o kamna gun saw a taron kama ka orni fari'u yonya kingani kilimbondiranga woni kilimbondi alla ko mesre gono woni ken qisan saw ataron kama kembrenga o danginiti wala lakhen kutenga alla ro ken ko mesre akhbare le qur'anari ken ko mesre ni koy wodi kenda uzairu al qur'anari wa qalat al yahud uzairu ibn allah وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهودا ننتي تي أزيرو تكني الله رمي نصارى نون قهنتي المسيح كان إيساي كان تكن كان الله رمي كمبرنا أورني أزيرو يمين كوي الله هلان قمو كان سببني يهودا نونغتي الله رميني ونورا خلو كني نكين ولا الله غنا دوغتاي كندي او دانغني تو ولا لقكي نا كونتيني ken faru ya oni ken faru tuna ken timani ken odangni to wala la khair inshallah. Uzairu imen koy aqsal qur'ana da to yani uzairu aha wato saluqa aha wato saluqa tarhugum yon waqli ti sarqiya ahawa ayme to yani uzairu akenyi sirai akbare insinse qamo akenyi me hi akbare ana tana qisanko ka antasruno ma hangama bure begono wodi bukhta nasar mana ken qisanko ni rabate na sawabunya ango munana uzairu himpa khajmetu mana ken ko ni rabate uzairu awatindo kempangama bure ya watinangem kempangama bure أخبار القرآن لي سورة الأسرار كان سبحان الذي أسرى قرآن انتقامه قرآن انتي سورة الأسرار أتي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. قرآن انتقامه أتي يهوديا نكو يغنى قمبران دنجينا قرآن انتقامه أتي أورا كيتي كتابني نانتي يهوديا نكو يورني بناني نيانو ينقوتني تهيلو wala la tufsiduna fil ardi marratayn nanti woni bononinden gabondi mo koten kama tahillo wala ta'aluna ulwan kabira woni yada ya ken qoregani kengana ya qur'an di fa iza jaa wa'du ulehuma ba'athna alaihim ibadan lana uli ba'sin shadid tikengana ya birambe nyina hana kengana ya tikemra to hangama qiniya iya da hananga ne o hangama qiniya
ati ba'asna alaihim ibadan lana o kome qiniya namgo kume banya uli ba'sin shadid ati kem kome ken gajan qote dunkai gajan ko gajan qoten mosiri fajasu khilal ad-diyar aw sobe ne yana kanundo mena anga ina hangama kutul laranga ni kebe iganari deben gaja kubenu wana buna gemu akunya kalli agana debeliga keta aw debeliga na nyime ka kebe ne ke hangama bure a kengana debeliga kembita nyime dengare awtla na lokare no nundi na serun kari awtla na kombulla kun qoso kubenu go kombu no ni buni ne kari kena ti fajasu khilal ad-diyar tikembirenga tawo sobe ne yana kanundi kombu no mena anake kombe ra khen khoso serebenu wara kun kalli aw bakana ndake kombe khana ra khen khoso na kun serun kari kembirenga qur'ana nda ak hankama bure qur'ana nda khisangoni suratul israil ka hankama bure ke asawabun kita khangari yahudiyanu uyada o khembrandangi ira bononi nen gabondi ngon koten kama kenganya alla o munana hangama bure go qiya ko mi qur'ana ngara ko mobe ken hangama bure tar khugumunda koyi nanti hangama bure ke aymel lasili ti halale he ti jenare mene aw baga kandebe debe wati babila lengi kotage kena iraki muyon koten kama babila hakar yange sawra namruz bun kanana kengo baga debebe ke hangama bure qabaga gende bay debe ke dungonu igolla qenni bori kuyenye kembira tike yare agara no bure mutu akanawre igana asara na koroni duma onyana yagwi kembira nga digalle meke sara nandiga wara borin kombeni bornu marantenga kombe bele keta adiga jinbere adiga hoyke warano lemeke warano ada lemme ngarano adiga serema tu nanti akena warano kenga ya watibe kubenu ngani borinu qidmandanu ay wadu kunda somanu kembe nga kulli na lillemen saunde bornu no mena kunda lemeke utu irani yiwane kembe ko sagara lemeke ton saundi ti buqta nasar kemureni iqaneni nanti bornu leme iqaneni awreni ke kembe alla lemeke qoreni na qore lungani a qoren lingani a hore dawla ngai a hilli sonda a toke mori ma alla goni hangama ulla kutu adangane alla ranya hangamai dongu kenge mudi yahudiya non kahana bononi wati ngai wo bonne yana mosiri wonna mi mun kalli wasir surun kalli a kenga atiyan sa alla gari ke qina hangamai kawna nyankan kate ya yahudiya no yakama ken bukt nasari kembre a hanganga sabati tar gumunda ko inanta akure asementenyi mosiri na sababunya agane ira gajaranga awadda po be sitini tawra kamutumi arho drapo kenwo jaman gabayen ko ni kenwo kuren sembe ko ni kembre akella halanya kamori allari yahudiya nun qonna wonya rasunu min anda yahudiya munda har honne kenna ngale tawreta munda anda tawreta qaranganu munda akelli wari yahudiya nun konturundi aw tawreta qaranganu konturundi alla rasuna wara yahudiya nun ketari yahudiya nun gaja nankatiya debe begono kingani baitul maqdis kingani palestine debenga ari ken debe gaja na debe kira khalliga yahudiya ngo duna no qusu aribuni ni gaja ni kaumame ara debeke ara karnen gaboni debekeri ara serun kari dar gum yonunda koyin nanti kebe ni bokht nasar ke ti adia taw deben kampaluye keta ura kumenya so deben nondi nandia wara ma asse singo no khube kemrenga ati ina serun sawni no khurusi kumegara khenga ti karnenta siki mahorenga na woyo nankinyike watibe
tima horenga na woyo nan kinke watibe kembira to karle sin ay me kari hangaman se sun wata unu kumeke yimenga debe mbura khenga keta aga akurele mu ira serun kurusi a kurusi nen gabo keta kebe ni kure nyungu menga kenyi mega tambe kurusi nenga ati ikurele mukurwa dongo tina jinka hu horeke ina jigo jo horeke purke horeke go woyo nan nge mowe ira jinka horenga kema horenga woyo nan kiye watibe kembira kite nanti ina yahudiya nun kalle una sigini kembira ati sira sugo debende ay gonda ya aranda lemene na suko mante mana buraw ngure na kanga ugo suna ngani ni ngarndeliga ire suko manteliga nu city nali e sound aya ngure sira sugo debende yahudiya gani ay gonda ya are allemne nda krese ira suko manten city tar ko gumunda koyin nanti a igra sir haqebe city ajja tinga ben mosiri kembrenga kidena nyamara yankini nanti una e groupe na groupe no sikiya yagara kubenu mana brawu tini groupe ini kauma menia ini sara niya sara no siki kembrenga igari sara niya sara no siki koma megra lamru mowe kembra kidena ordun kini sara hana tina kunkari ina kunsukari nangawu e serebenu ga karai kembrenga tani hana ira kensu ko manten kari kembra tani hillandi ara ken tani ikurele muno mena gaya nyungu me ho gawa ma ara kome kina gili bani israila ngenga aw bani israila nge dantanu kina kunna ya angoli nyananua kunna ya anke dimandanua kembra tani bana ara ken tani serno mena na kenya komwa kembra tani sikandike ara kun arati ya he kuma ka aya he halle kuma kembra kitena ordun kini tuna siga ne ya kunno mena harsa aga ne taureta tuana bega wiri aga ne tuana bego kundi ina kunsu ko manten kari hilakare kemre o sage siga ne yana tuana ho ga kunno mena itlana kunsu ko manten kari alla murena kangai taureta na silatunu atwanu na kun silatunu amuradu yake kemre ga tuana ho ga aga ya hetande sikandi bema tuana ho ga kundi atina kun sege to ana bega wala na kungare kembera kun sege to ana bega nyiri ila kungare kembrenga aranya marenya ti una debeke bi kani Baitul Maqdis debeke lengi kani Palestine ngwe ngotenga mai tuna bi ina kombon kanini kombo hogono ene su khendi kembera ina bi keta debeke anya ko isirega maddo mitawonari tawreta kitabu hogo debeke de kani tawreta ira imbella suko mantenga iworno kompuni na furene yana kitabu hohori wo imbello nay kembrenga tarko gumunda ko inanti uzeru kebe hay serebenu ga tono ya henga ya serebenu ma kembra takenyi kundi ka alla koni makiti aken kallenga alla makita aken kalla tarko gumunda ko inanti uzeru akenyi leminai lemunu benu senenga na alla imego lemunu benu senuni ni gili lemina woni uzeri nyukundi lemina won mere atakhema warkendi lemina won yibi yaba hinu atakhema warkundi uzeru anyi tawreta tu wa allan kanana ni tarhugum yonunda ko ina tin nabi yimen ala kulli hali sogen ko no kendi ameres alla sirsira konan kemrenga atoke mo warike khibare dangi ke wati na uzeri to jamakeri kemrenga bamronda kenga go tangana gunime angana soki ana yimbello sokinga keta awo honyonu kalli hongandu yonu kalli nay alla murembitikenga kemra bukhta nasaru ara yahudiyanun kari uzeru ni kundi qalara uzeru kisni kemra uzeru akem pimo gilaqamo ke hidange halesa aga yahe jamal lagare be ma nanti yahe kuma uzeru ni kundi kembrenga alla ranya iri tawran sanse akebe gani debenga kingani Baitul Palestine debenga ala debeke sukara na munyu na imbello debeke nantla ala nyamara inkini kebe gani misirenga kingani Baitul Maqdis misirenga atina kara na saundi pasa ake ama islami munda salama un tongo ho ama ke munda wa taureta ime atuna imbella taureta to anu ina suko mandenkari ke hanya kankate yin Allah gara hakikata yahudiya nunga ime ya da yin sawabura kebra hadisai wono kewo hakaran kan nikin Allah randi ne mano kisinga kama hadisul qudusi ndi ati iza asani man ya'rifuni
sallatu alayhi man la ya'rifuni ati sirebenu gawintu sirebenu gayi iki Allah tu kungani ke kuta iwitu iri ya unta ni kuta kembere ngai wo sere seletini ni ikama sirebenu gantitu mana Allah to an sirebenu go Allah tu kungana Allah kuta kembere Allah sere sunu na wari ya sirebenu gantiki Allah tu kunyana inyan kankata yin sawabu bani siralan gogu khalem sababun paike kembere ken hadisi qudsi ni kembere nga Uzairu atoke mogorisa ira tawran sanse kotai asetu i haren kama kenna yi tarhu gumunda koi nanti Uzairu awunga kene tampilero sino hilia kenna yi aralle kita awunga kene tampile aro sino hili kenna aralle kita kenna ko ni nanti ayari nan same tampilero sino hilikane kembrenga kenna yi arille nyu hanan kita kenna ngi halle kome yagre nyama kome yagre mbane yama aro le nyu bane kembrenga ira tawran sanse Uzairu ito kenno kui kotai ahega giri tiwara bugu inna ompondi a sepi harenga makomi kentu indengani na ompo gumu kotai abu nan setu I harenga ma awmana nandiga inna ompondi a sepi harenga ma kenai inabin kandenga ma aro turon kande kandu hilinya ma inabin obane ni turon obane ni kenanga ale takula nyama asabi haren kama aw munan di nawon jin kana nyama keta dangi debe Baitul Maqdis debe ke ura debe kara na saundi na imbelai na alkaba kebe en Baitul Maqdis misire nyime na kenkara aga dangi debe ke ura ko ina dunyi debe ke ari keta hangama ke gara debe ke kara uri ta wonan sanse keta genga dangi debe ke ara debe on ke lala da kabako ati kedebe Allah na ke ngarne kamo qala anne yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha ti Allah na kedebe ngarne kamo deben kar halle ese muradu ngani himbe ese kedebe ro sagne na debe hilakari adangi nde akaba go debe ke mosiri kembrenga adangi aga dangi adigin na wompondi aga kawana himbe yan na wompondi ala Kenya keta sagante ira koy nanti debe ke qaburunka kene Baitul Maqdis honora koy nanti debe tanani aqaburunka ntate kompi qenuntu yugonu yino akomi ka qenunte yugonu yino mar qaburunka ntalato kembra Uzairu adiano kenna kentaw kenya kintiga ngati keta ayanka no nanti intaw yitin sira hullinga yino atinta o ketin sira hure ni tumembuni kenya ngano ni kenno ko su yare haren sigindi na haren city ni yo kunya kan wara ko ina nte kandu hilinya ma inabo mabani ni turo mabani ni nanga hu aga ha takula nyari aroji kunya ma kembere nga tawu atawu nan sembe yiti lasiringa yitin sira hundi ken kombu aga tawu no we kombo kendu be gayno ala kun kombo khana hay akabako ken no so ara kote tanawari keni serlen kote ngara ken sernden ara ken no wi akabako asage idga megara khari ateli Allah o ken ngarne qamo an yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha asage idga megara khari kinga ya watiwe aranyo qorle menga ma are qorle membo ne gahanno woni na jigo yila baka sumalende ara sumalenga ma na jigo yila qorle men woni ara jini la qorle men woni inabunu benu ga amara inabunu kuboli jikeri inabu kere me akuma na kemboli jikeri amuradu ngani himbe inabe ken nono kenga na gawo jikeri kemra jigela rungo yile na inabu jinga kemra nga olungono awamini ara inabu ngabe mboli jikeri majike ya ngo yile na inabu jinga kenga ya watwe ara itakula wa ma kentakula ken kanteni kemra ara takula kero inabu kere purga go sayni mowe inabu jike ara takula kera purga go sayni mowe kemra yero takula ngo sayni kenno ato ya nyara ya nagara kote ngari ara keddiga me koni tiele Allah ku ngarne khamo aro Baitul Maqdis debeke debebe ga kanu guruje yala keddebe o sagene na imo ne kharwa kemra ara kengo
a sembe yitenga ango hamana ara takulalo inabu jikeri yero takulango sahini kemu chendi au kuma na miri kui alla kusagara malikal mota khikina azrailwi nan tandiga iro ke kome andi anyon kiliga me tarko gumunda ko ina di ke kota rai uzeru me wungo tanate sine aranya wungo tanate sine aranya kome yare wo ama kome yare mbane yama ke ngunyi tampile sine aranya aimele nyu hana ke ngungo sino tami aro segu ke wonyana kotabe arai lenyu bana na ma ke ngungo sino tami aro segu kome yare be ganya ma ke ngunyi tampile sine uzeru me wunyi tanate sine ke kota atawunan sembe yitenga au kamana ntangi takula kyo inabu jikeri agana sahi wokitene na amini wotakula ke gana na inabu jike mini kenno yar salagra azralu khinnan taniga ko mege nyongiliga kenno kusi azralu diga naniga nyongiliga kenna ya ahare musitini anyongilige na haren kahana nyongiliga aimero hare isu nyongilige keta aime fati aharen fati keta kengo ni sembenten to yiteke alla kana ma dunye taga honunda undangiro kenno kuy ketara sino tamia tambile sine tanjike sine tanate sine tankarage sine tandume sine tanyere sine birambe tanyere sine ninga time hangama burebe ra ke gole dawari kengani na kudusun debe kengani Palestine nguyan kwatenga na debe ke kara hangama be ra kenda dawari kengani bukta nasari ara ken hangama ken fati kembera hangama kurmantawu nangemuti uzeru tune atanyere sine ndinga hangama kurmantawu nangemuti kenga atinga kembrenga kengora uzeru amunundanu ira mununa nkondo ira serungirindo bangin sui wogma uzeru mun wogma de uzeru tunu amawari hono komande gadan no khube ucenga na latwar watinga na ka orni atoke mori sino tamidangi tambile sine na ndaro matanyere sine akware matui kinga nya watibe hangama kurma bega tawu kembrenga alla kenya hangama sire ken kahana ken hamira hinya kangai hangama bureki gara debe be kara kengani Palestine debenga ina debege taga na sagandi na ngarni na ya debe khore imo qatseni ki hangama kurma kana hamira hinya kenyi kembra hangama ki hanara nyamarenya yahudianu bani israelanko sersugo ino ko qasedu wal manga wa ankisman ko qasedu ira ordungin besundiga ino ko qaset taga nan tagari kita hangama yimo ko mana taga bani israelanko yon kana ko manin no kunun taga ira tanyere sine ni yake mona tansege niya na tangabe niya kame sine ningo timene debe amutini amadu mikarne hina kita serungo diganan sage nyanari wi gaganu yana wi gunteru yana wi na omponu sogonari amutini amadu mikarne kita kinya kabakoi uzeru niga kabako debe ti eske ke debe ro sagene imone khari akenga diga nandiga sembe yitenga na wunto tanate sine alla gara nyonkiliga kembera kella hala sudangi akembali kembrenga kame sine ninga timesa alla ra kanu nanti ina wundi ora ko nanti agani kenga yana kotabe kenai akome yare mu tambile sine keta kame sine nda ko kenga kene kame aro tambile sine ora ko nanti are nyugo hana ke munyi sino tamiro segu kame sine yana kawgena kene kame aro sino tamiro segu kembrenga arayin kungo ne dai ikismaru gabu warisa ka alla ko ne ranya ke suka homantenya ko me yare ke amafati akone qaso akonto keta sarunya wa utura no kwa ya ganyi mehingi akengoni kame sine kenya na amafati kembrenga alla ra qanun nandina uzeru wundi purge ina nya kabago serunda ina kabago nkoyi aime kenno kusui allara malikai waqi na ordun gini ken malika woni uzeru ngarndi ti alla dunga ken malika gari allara ordun gini agara suhe hananu benu ngarndi uzeru suhenundi kena uzeru kenai amoti qurunda yiga akotu sajuranda honu yiga keta alla halan su komanten sanse kembrenga malika kewmuna na wundi te alla dungenga
qawunde ke na ya aymena iwuni moongari keta alara dungengini malika ke ara Uzairu sonome ara ahaqare ara yare ara nyongin fute kumpanari ara kun nyongin fute kumpanari watwe kenno kusui Uzairu ari dutu nandike an Uzairu ahaqare ntime ayonkula ahaqare li asonome ngoli kenno kusui ayare na warneya kembe malika ke kite nanti ani duhai kenno kusui malika keti Uzairu khotunda qotu alla wa nyamarni nanta an kawmame kenno kusu Uzairu khotun kusana kawmame ayme ya abusundengari tanun kitu qoronu isu kawmame kembate suri kenno kusu malika keti Uzairu qotu alla wa a nyamarni nanta an peto qate timukanga kenno kusu mukan kambi na lirari na heto qata timukanga kenno kusu malika keti nyime be gani Uzairu nan kaso alla wa nyamar na an sage mo kaseni kenno kusu nyimengo bangisu nyimengo nguyenga himenu yigawo himenu dewro hangengo kenno kusa sukoma men nallari kenno kusu malika keti hore alla wa nyamar na annalo Uzairu hategere kenno kusu hore kusa ga sirkile a hateni kenno kusu malika keti hate alla wa nyamar na nan sawu Uzairu hatengama kenno kusu Uzairu haten sage imoni kinga ya bana girnan tawo ibaten ko ya mo kasabe har yira mu benu ga tar ko gumunda ko inande kunsu sage imoni har ko ne be ganye jilamu be ganye asu sage na le moni wawu mu ganye haqebe tanate sine ho maka hokinga keta malga ke kitena sehen jonkoy qur'anan da kiyago ati aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anni yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha ati a qomi yome mo kenga dangi debeke nai aqanun demo iyon kulankama kengani batil maqdis debeke kemra qala ati anne yuhyi hadhihi Allah ba'da mawta taqamuna Allah wa kedebe ngarne debeke karale kenganya bane fa amatahu Allah kenganya bana Allah kusagara kenyi mekari miata am kamesine ala kamesina ya kella halari Qur'an nga ko ni suratul baqara tara kamesina ya kemra summa ba'athahu kemballe Allah rawundi sa malikan nenen kama malikan tara agire halenan taw nan sembe yiti lasringa malikan tara kam labista tila nan manmenya ana kanwuci haka nyaire qala labistu yawman aw ba'da yawmin Uzairu tingi oninda kotabana nyaire ta walma kotatane paske aken ntaw no ke kinjiga ngati wa wuninde ke ganya lele ngati ati kotabane walma anta kotabane me baga erdan tanudro ke malga kira jabi qala malga keti bal labista mi'ata am ambaga dabe ken to onore kotabane here anda kamesina nyere Uzairu de kamesine tanda kamesina nyere Uzairu nya koy wasikana ken no kusui malga anta dangan fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kemre arani agara erze aranya ara inabi be bole jindi ara agara takula bero inabi kede purga sahi arani kengi mondi kemayile kena malga keta ampaini kati igande ke kena takula ke wa sharabika ara minji kena inabu jike lam yatasanna amayile baki mon kembrenga anda kamesine ya anga yime moti qatakula aro inabi kuma bigi mon inabi kanne be go tawno kana akay khayen kuma ga hate mowe turun kanne be ga hate ken gana kay khayen kuma go mowe kullaha lamma sanse kenya kawo Uzairu la ken qusui ati wanzur ila himarika wal naj'alaka ayatan linnas kemra hayndi kata ampareke ornanya kabakwai sirunangan ken qusu Uzairu ile ni jonkoyro harembanya arayin haren kara amoti akote kasunyo sankan Uzairu me yaganda kengari parce malkanti ornanya kabakwai sirunangan kemra malkan kitana ndi Uzairu la وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما حين كتا هرين قوتين أسا قموني أغاو أقوتك چورو ميري كم بالوا هتو قتنا چينا أني مي يغينا هايسا أو نيانا أني مي تاوندين جولي كن قصوي ملغا كيتي هرين قوتونا الله واغا نيامرني كومامي كن قصوي هرين قوتون كومامي أتلانا دي
qotugo dangan Allah wa anya marni mukhanna la'i kenno qusu mukhalliya ati nyimunda Allah wa anya marni an sage amoni kenno qusui nyimun sage ila halaqaseni kemira nyimunga sage ati horenda Allah wa anya marna nan sage harekeri horen kusaga saga kenno qusui kenno qusati hatenda Allah wa anya marna annan sage harekei kuma ngai mo khasebe kenno qusui haten sagai kemira ati nyonkinda Allah wa anya marni annan sage harekeri kenno qusu nyonki lo harekeri haren kusaga girnan sigi akusaga qasa haren kusaga girnan sa akusaga qasa kinya uzeru meta unda ya gawai kiya ganya sa Qur'an di fala ma tabayyana lahu birambe kesuga bange uzeru dangane parce kinya ay meta unden joni qala a'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ati sisa koni nda tu nanti Allah yani kata nanga honsu ko mantenga Allah yani kata nanga honsu ko mantenga ati ni meddan kana uti kinga kemrenga ke khbara ndangi uzeru ay meta unden jondi ay me wundi mo ara hare wundi mo ka kesu ko mante kebe gani inabu ara inabun kande ara yigande sansama maro kundi ka hare moti ka inabu homa kengida ken Allah ka bakonye agom nana koy seruma parce que ati yom nana uzeru me ya kabakoy seruna ngan birambe aga bange uzeru ra me o maremu birambe kiga bange uzeru dangan kita agri omnani jonkoy kataka ari iturun kandeni inabun kanden mutu ari ganeni ji asetu i haren kama ora ko inanti aga infadni kota be kena yabu ngotana ta sine aranya yintembi ni binne wa alla ganya girne khari awunye ken la halaqasa sanse ma maradi kinna ngale har yida mu benu ganye kun so an saga imo qasil asetu i haren kama ni jongo ikanga ka nokunu kama nan sanse aya ngure na sababunya kamesine ho gabe kemo yillene yille ngorno hinundi aw kilumi wonu lagana awi tuiran kitana nokuna ndi tuiran kitane aw kilumi wonu lagana ndi tuira ho kitana ku atoke mori magarro debe noni alla konira dema atoke norun samere magorni ikara alla dema magai ka ngali aga kinyi kara ora ko inanti aga nyira digana ko mi yarbani aro lenyugo lenyugo hana ko mi yare ora ko inanti kenwu tambile sine lenyugo ke kenwu sino tamaro segu baga nyirni ko tabe aranyi ko mi yare ke wongo kame aro tambile sine ara lenyugo ke kenwu kame aro sino tamaro segu me alla la murendi aga tlengu kanga diga yaran kasake anyino ara yaran kasake amuru ayaran pingi amuru ahingi kemrenga kataro ke goni fiyema garo kenga uzeri garo kana norsami ayawo yaran kase wa taundenga ikara aymen norsami kemrenga ara yaran kasake tin atiyeli yerani uzeru karewa yaran kasake ti naam ti yerani uzeru kare kati ange nyiwoke anda osunu anda ken gurman ka ondire ando buten kasa anda jinsa ken sanangare onya mungu zere khbare ya sino maname baga sere sunta tinne yana ange nya haigar lenkin na latinne ya ando simani hokore de tar hogumunda koyi nandi ken no khusu ya ran kasake awu na sawunya aken kama yonya uzeru akharin ka uzeru aro dome be ganyi iro mena awu kemira na to kenwe no sa uzeru khoni sigi aw kama na hayaka bagonte kemira uzeru de kanne to ara ati ikan uzeru koy an wunu ikan uzeru ati kana Allah amatani mi'ata am summa ba'athani ati Allah nyere ke kari kamesine kembalari wundi ikan uzeru yaran kasenti uzeru khoni dige yirigi ne akamesine ni akamensine ya yirigi kanantange no uzere ange mbidu uzere ngenta gen tunure na sawunya ngen murontea illa ntagilina ne ampai wanya gaili gantenga nya ganta howal ngena tunu qamu ange no uzere wal mambidu uzere ate qa uzere khoni nan sami adige ngane adwa wuni jabini aga na laqri alla nya jabini kemirenga nanga ne uzere alla qri
anin yaren saginga kembrenga anin tanun saginga pour que na girnan si nan pai tinya umpilia na sabu ya uzeru nge watu aganyira kotabe hari ira mebe ganya kanenga ngatu kembrenga kenno kusui uzeru tindo ya ranga sege ari kitumpili ureutu au kama na Allah nyaga aga tlawati ari kitem masa ya ranga sege ya Allah kuma kenno kusui ya ranga sege biten ko saga diga baka ya rendi nan kusa ya ren saga illa hala kasini na koy hoga mai ya ranga sin ya rellu kenno kusui uzeru raga tikitenga ati qumi bi iznillah ati yaran kasage tangiri an sigite Allah dunga kenno kusui tar gugum nda ko nanti yaran kasage nyo ko mangana hita gelo nyo menga ngana wasabaka go garwa sunna ngir mowe ti galabu sahenga kenno kusui yaran kasage garwa sunni nangir nan sigi anyi mun sare illa hala kasendi qotu watu benu ya suka mantendiga yaran kasage girnan sigi ta Allah dunga kenno kusui yaran kasage ri yaran rotu na hai ati kunati Allah ange imana uzeru ange na uzeru hara ganyira ko tabe irame be ganyen watu ange na uzeru kembra uzeru siginte yaran kase ma akara uzeru qarikoi yaran kase kusa rit yaran kase kusa gari tambaga na musela kenai uzeru lenyu hana kendi ire mundi kismaru kunta wontengo imasarara bani sarala ngo ngura masala no kubi kunta wontenyo na sa wunya akota ran lenyu woke ran kema konto ran ya khasa ko ne ran ya wo kame arsuno tamrasewu ran ya makonto kembra kendi ire mundi kismaru yo tawno masala yaran kasage urunten ko saga diga ati bani sarala ngo ti kabako ti uzeruri kenno ko sui iti ti ken mani garandi ame ti uzeru kharne kambo uzeru dige yirigina kame sineninga tele kelli na gamu kembra yaran kasindi tele angu mingetuwa ende ngene karsai nge murunte yimpinginte kembra uzeru ana duwa nyingira nyaran saginga wanta ampa ga sagi mon besure yaran ila na yaran kasama idi tongen goy ti yaran kasaba en kombendi serun nyante wona agolunya tigen yaran kasa haike kenno ko sui besu girikata yaran kasin ko manan kaba goy tela nya kamo manan yaran saga manan tanun saga jaman giri yaran kasage kama yo ko mali gingai kina ya watibe yaran kasin de tike de kaba goy ti uzeru kalen kaba ko parce que ti uzeru aw kandi kenno ko sui gilagati uzeru ime kandi are nyu hana kenire mundi kismaru nan kawde be dungonga serun kutu iri kite mbarti mekane kata uzeru kare beso wurun nan ga hay nyime ndiga hay tinya ti uzeru ri kemra lenyu hana nyime kena gumon kema akumanan tuge guman kama kati kare kemra ari migorni kandi igari kandi watibe irani uzeru siki kemra lenyu hana ke kenti awa ngi hawa uzeru ngi goni ngi wo himbe to ada ganyira aranya kungum piliro mena tagumanche wono aw khomi dawanta aw sugonta bate awuntini tugu bate kengo akungum piliro mena kenno ko sui uzeru abdul kenya ngi baka kungum piliro mena ai kembere ngara tagumanche ke wari kenno ko sui ale nyu hanake akusa ga sapai akuma na ambraza yati ti kunata alle ke haike hawai uzeru ya haike ken garanya kenyu kasamana kenyi mero munda kismaruno ketanya kabako nga jamao kama nan kabako tike hay uzeru kinga ya watibe dewe dungo isuka manden kabako kemirenga uzeru akelle mu ara kismaru kunya yu qasununga akenyi mewo ya mana untani filani au honan kaya untani filani nasa unya abu mutanate sine ayinde ho makhura akare munda kismaru gumanya hukuma kunyin tenkura kemera kenya watibe uzeru arire mundi kismaru do de bidungo ira mesense kata yite qore gore ya ken kata ken yite qore gore kemera kenna uzeru hawa birambe bukta nasar ganyi kamana taureta qaranga nun kari taureta durusindengo serebeno go taureta tumo siri aro agapu aw taureta qaranga himen go taureta to akun kalli aw taureta gapuli gana ni bi ken ko tanga har gapi bane mai kitene hila qarimu yon ko tenga man nan dike hay taureta nan ta khore ngama ke maino na sabe hangama ge ara suka man dembi to mun na taureta ma silatunu taureta billa khengare kembra uzeru hawa kenga ati akenga somikeri akenga ina omboni nandiga taureta gapewo nandiga kelo kumeni nanu kungo uzeru ya
kembrenga uzero hakare yang kakeni kenno kusu uzero diga nawo ke placinga na kumen so ida tawreta gape ke buni irabuni mirani abono irani apabe angana kata idro au kutini asanu kuma nan burungai a kinya wonor sami ken karani tawreta adursana ho hontano sira suntano hila garimbe go tawreta tu manti agane serebe gani nukunu benu tarnan kaso kembrenga kunyi me ka ho gabe kuma fati a kinya wonor sami ita onde ken nor samiri noron kusaga yanka o kuma nan yanka baga kamuni besu yawe noro ko kuma nan yanka magari go yite beure noro kerin na liro kenyi teure na liro uzeru rakeni besu yawe kemira noro kera rakeni bane ja tawreta tuau Allah haygara kenya sabatin dari kenno kusu Allah kusaga tawreta saha asondo min aw tawreta koni amutna yawe kenno kusu ati bani israila ngona tina sanu papiuno qalbu monsroni ti woni tawreta qaray wasana kenno kusara tawreta qara nangrima ejo paru nanda wara minya maru aw kamana qara ganimbe ko ni waken sana ganimbe ko waken sana tawreta gapensu saha na nyama kemori kenga nya watibe ikabako iti angoni anda tawreta saha tungene kasirando kuri himbe go tawreta tu manwa ko ne nandi tawreta timandeni ge honta kumana kembrenga iga norsami kenna honan kai wono kenti inge hawa domina kinda na ombono ken iti na ombono kenoku ira tawreta burari ka ike menta I hawa ken na ombo imeno kutu kagara tawmonchi be ko ya serega na kite himbe go na ombo ken nokun ko iniya kembrenga agara tawmonchi be ko ikora nan diga tawreta buni keta diamen jongo uzeru nandi uzeru bukta nasar ga kamana karne ya kamana tuwanun karwati be kenge mu anke ngati nge hawa kerange nge muwati bane yala mpa wana ompo amun nontua kenno kuso zero ratin tela mpa wana koi are hawa tongo kenno kuso zero ti wa hawa na ompontu kenno kuso uzero wari kanene na ombo kenno kongo ya arana kongo ya no kube tawmanju benu wako leme kegara nandiga hawe ke ara kara mowe tawmanju kusu famu nandiga nanukuyo ko etina kenso ila nonso idiga bu tawreta kama igemu sababai ken ko tan arani kenda itawretan buru mobe kemira ken kalema bunu agararo ndi kota be mobe araga bu kota ba sunya bane ho magita fin suma gita ken no kusui ire nali tawreta kera khami aro uzeru gara himbe ko gara himbe sa irani har tombi bane ntiro mena difference ho ntiro mena kenga ko bane kabako iti ken no kwansa iti uzeru ti Allah remene na sawya ta haigara kebe ya ti sirsuran ta kenya nanga ita Allah remiya na sawya tawreta ni kitabu ai nabillahi Musa kendange halle aro Haruna honura ko nan di Yusuf bin Nun kun surosiki kun yanka ta tawreta durusini kembale sirsu maga ta tawreta durusini ba ken paigara sukoni imunga aro tawreta gape iri sawni meure umadden frasu ho kitairo mena kinga nyaw kabako nga khoro ti kigoni ni Allah reme ta Allah reme tige di sir duroi kenno khane qur'anan garti atoyime wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah kemra yahudiya nunti ti uzairu tigena Allah reme kemra wati hasha lillah sinawu Allah lementa Allah ma Allah ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kemra lementa Allah ma hosara huma Allah sara kemra Allah ho nta koy Allah mo ho nda ko me Allah mo kemre wote Allah senunta lemenda Allah ma remeriga nan same wa Allah ntani remeriga wa wati dangin tonde wati rinto Allah ntare remer tikitin anta qaba Allah ra ana lemer tikiti kemre wote Allah senunta lemenda kini diamai igara hankam buruntan koni tira kuma Allah senunta lemenda wa kapalemanta Allah wa qawancanta Allah wa menta Allah ho ntano ango kemir na tikeno Allah ngaba angara ho miri keno Allah ndakaba Allah go la bere hakare lanta kingali kembirenga otini irahimbe koni Allah senu takenda kembira kebeno uzeri akbare mpaike aro sababu bega sigi igate Allah remeni ken sababu ya hake aro ara hangama bure begara meni keri keni bukhta nasara kengara yahudiyan tuanun kari na tawreta nubi na batil maqdis debe kengani qudusun debe na kenyi me kara na imbelai
a kembira ken kanai aga kite sababu bere ora ken kana khara suratul asrar aga ti yahuda no woni bononi ne yango en khotenga matahilo birambe yana bononi hanaya kembira woni hangama qiya hangama be ulu basin shadid hanka gajange dungane gajan kote dungane bukta nasara ari watin sunya aro sere suma mekita maganda katanga Allah Kenya aken kanara ma Allah yangan katanye yahudiyanun kama Allah yangan katanye yahudiyanun kama kembira yahudiyanun kari makari mobre ka yahudiyanun yimeno abatene ibnu ninde are kanran kotawu aro idina mballe ken abatene kembira otini arna salama o arna tanga arna salaminun tanga kembira keway munana uzairu qisa be koni kempa yake ka tarko gumunda adawar na ya sugenga uzairu qibarake Allah gana dunga tai orni ken suye khana saw a taron kama ke sabura fame na kitai kembrenga orni suge ke sawa taron kama insha Allah tarko gumunda adawari na ya sugenga uzairu ari da mundi kismarun qibare sugana taqamo uraya baiti dandami وتقمو وتي وأسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر يرى ابنه شيخا يدب على عصاه ولحيته سوداء والرأس أشقر وما لابنه حيل ولا فضل قوة يقوم كما يمشي الصبي ويعثر يعد ابنه في الناس 90 حجة و20 لا يجري ولا يتبختر وعمر أبيه 40 عمرها ولا نبنه 90 في الناس عبر فما هو في المعقول إن كنت داريا وإن كنت لا تدري فالجهل تعذر إلى سوء ناك بيتي دانتنوي أولا قانغي أتي هنن قيبه أيون قلا ينتن سبينيني أري نيغون ينتن قرى ننسامي أكاني أري من ينتن قرى أكاني wa are memba ne here akismaru kin na are melle menga kin ka hana yinten qur'an nan same akane na ya ken meni honnan kai ati awire nyugo ngali aw kama nan tuge gumanya kama nani akenyi me asan ka yinten bineni wa ayun kulan ka hana bineni wa yamanan ka hanan ken honnan kai nani ati se sunta are menda wa hanga suntare mekeri kasoy ma tawo gilinan sigi honne wa oterne qomi lendu minenga eterne serne oterne honone wati no nyena koy nan chene menan kanu ade sireben wunga ne tanka be wo kunjatene are munye himen wunga ne kame aro tamu kun so jatene are munye kun suna keri mere munye kullemu kasoy ma uranta wurnu wala yatabakhtaru wa uranta idu ma'nyetene me i haji men ta ma'nyete kasoy ma e kaso nange degere be uranta wurnu khari wa i haji men ta ma'nyete nani ho madangi haweni me wundi maganta tanate haweni me wunwa tanate lemu kungo tanka bero halle kamero tamunu ne haweni me wunna tanate adi fama huwa fil maquli in kunta dariya adi kebe kone hakarani kementanu hakarani kementanu anganai angabatu wa in kunta la tadri fal jahlu tu'zar agana anganta toka kembirenga atu imbalagu iwallo zuralli gana ken sabura iwallo zuralli gana atu imbalagu sabura kembirenga iranya sugenga na yake baiti dantanoi iranya sugenga nanya ke baiti dantami na baiti no karagi me haqe kembirenga uzairu qibare sura illa al mu'sil mawzi honutin nabiyyi men honutin nabiyyi mehe honu tala sirsidan qa qisanu benu gawo sehene kengama ontarni odu wara ken konna na sabunya qisanu ku ilo sababa na nalato qisanu golu wona damene katai
o ko me fameli nabi men ma'sum ye donc nabi men lanta kungolu yana qissa gumungo gollu be no dambine katay o ko me fameli nabi men ma'sum ye nabi men lanta kenyana na sabunya qissa no ko me ibu konu bangi ibu yahudiya no bangi wati qissatu israiliya no tawsir gumungo kuntu qissa no benu ya igaburo yahudiya no kanaliya wadu kunya qissatu israiliya no dongu wo mangutu be ko ni uzero qibarendi ken qissa aro haqiqa landa yana bana na sawiya nabi me ngane ken ma'sumi dongu yukunwa tenti nabi me nan qaso ti golli wonu dangi aro alla na tigin sabra tallara to mugu nabi mullisini boku ken qorno ko haqarinda ken sabura onta nora khello ken merna ko agane nabi me ni kemera nabi mun ma'sumi igara golli benu dambi katay oti nabi me ta kungolu menu yana nabi men ta kungolu mena parce que golle ga misali golle danta na dambe kata a misali hanana kangai e wotini ti nabi me wonyino ti ayita wono isse sinkama te qiyine ya se kama na qiyi donc ti kendi ti agri baga sesge kama ray qiyine gabe yo sesge kama qiyine gabe yang kama nan segero sesge taga dimi tari seru nyamaratina yimbelo sesge ona sesge bi kemer wala imbele na bi donc tiqinu benu sesge tiqinu kusuko mandembi digamba talla alla rajaragi tati qini baniran kan qini an qinu gabe ngalo kembade donc tikembe sawura talla ra to mu nabi mullisine donc otini ken muhaluye nabi nyime na kegolenya a ken qoten ugu famen ken sabro ntano rakello arina na ken no khunu koni wa hotanu no me koni himbe ga tikui akhbare wadi tin nabi me be ra kenya tigen o zero ay tigen ya sabuni talaga ra to mu nabi mullisin donc wotin ko qissanu ne qissatu israilian me qissatu israiliya ken tu indeni tawsir gumuma kembrena ogo koni fameni sore la akhbare yeli nabi me no man nabi me hewa wallahu aalam akoni akhbare alquran ari wa qissanya hayke kemra ala gana dunya tay misan si me gawo ko tatana o dangene to wala la khake kutina ken Allah haringa gajamu benuya ghazawatinu aro sariya agra kurebe girnde ay meganta kurebe ri sarijatu ora khemoni katiyani wala ora ko ina Allah haringa megara kure hakabe girndi sariyatu agantari ken tanati aro segu bo ay mego kurebe ri woti kenda ghazawatu ken tampile aro nyero inshallah donc Allah gana dunga tay ko tarin tundi ora khemoni ru ban surini wala ona ke himbe ko tabe o ken wala na ke sabra fami gana kitay woni rakilenya bondi kibe no zero qisanga pour go garo ken tunu mowe Allah gana dunga doni dangi to wala la khinga ko tatana misan singabo o duwa on qarna wa Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghami ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.